أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واتبع بسنتهم إلى يوم الدين ثم أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما لبتمها مسلم أخنا أختنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيرت القرآن بأسوا دنيا ويدي أخروي يكفي عبرتري فلا ورتكا بهيغتم أدي فلا ورتهم حاصل قومي درستكا بهيغتم نصيحتكا بهيغتم واحدكم يجندني يغتم ميري واحدكم هم جيفا موني كيرت القرآن بقرا سورة الله سبحانه وتعالى دبافا مهم إرشاد تحكا بيغتم ستيك أدها أبنائي يا دغا ميوني ميستهنگ مدا ميستهنگ مدغا باطل بدغا كيوم الله سبحانه وتعالى منا قربا එකමකී දීනුගා වරබ්බොඩ මනා قربا فواكم الله سبحانه وتعالى ගේ شريعتغا الله سبحانه وتعالى ميستهنگ مددغ حرمتريكم بيان كتبا فوادي حرمي خنداغن والدن تير قرآن گيتن گيتن آيت تهگا بيان كتبا فوادي تير دماي رسول الله صلى الله عليه وسلم ගේ حديث پسرو تهگاوس يواهت بيان كتبا فوادي ما الله سبحانه وتعالى وحي بسوغا وني فدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا تأكلوا أموالكم تيباميهم جمدات تيباميهم نقاشة بينكم تيباميهم جمدوغا بالباطل باطل غتوغا وتدلوا بها إلى الحكام أدي حكام نورنا كنكمغا أيام قريفا إسكن تيباميهم تيباميهم مدان وديش لتأكلوا فريقا من أموال الناس يغترين بيكم يستهم مدا باطل غتوغا كايو متكاي غتن ميهم ناهي ترين واشي بالاسم فافروا غتوغا وأنتم تعلمون تيباميهم إكن إنجي حال الله سبحانه وتعالى ورم مهم كما كان على مهم نصيحتك إرشادك الدباء فمن أرمنجي مي حياتك مدلكي كها ورجتتو
അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കീർത്തി ഖുർആനുക നിസാഉ സൂറത്തുക വഹീ ഖുറബ് അംഗവാഫാന ബിഫദൈൻ മഅല്ലാഹുക വഹീ വസഅദു വസ്സവാ വലാ തുഉതുസ് സുഫഹാ അംവാലകും അല്ലതി ജഅലല്ലാഹു ലക്കും ഖിയാമൻ വലാ തുഉതുസ് സുഫഹാ യബാമിൻ തരേഗ തിബേ ഹേ ബുദ്ധിനുവാമിഹും മോയൈ എമീഹുൻ അത്തത് യബാമിക മുദാനുദേശെ വലാ തുഉതുസ് സുഫഹാ അംവാലകും അല്ലതി മുദലകി ജഅലല്ലാഹു ലക്കും യബാമിട്ടക അല്ലാഹു ലബി മുദലൈ ജഅലല്ലാഹു ലക്കും ഖിയാമൻ ഐ ദിരിവുമുക മാ ബദ ദിരിവും നഗഹട്ടാതെ ദിരിവുമുക മാ ബദകംഗ മുഹിമ്മു ഇത്തികൊതുക അല്ലാഹു ലവ്വാഫ മുദലൈ എഹിമ എമുദാ കൊമ്മെ കൊമ്മെ കൊത്തക്കൻ ഹറദ് കൊല്ലാം ഹുസ്കൊല്ലാം തിബാമിയുടെ തെരേഗ തിബേ നുവിസ്നെ മീഹുങ്ക തവ്വസ് മുദാദു കൊന്നുലാഹി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഗോഹനി എമുദലുക കന്തത്തക മീഹ കൊ ഹവാലോൻ ജമീഹുങ്ക മുദാവസ് മിഹുന്ന ഫാദ ഹറുഗതുക മി ഹറദ് കൊദ്ദിൻ ജഹനി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നബിയ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഹജ്ജത്തുൽ വദാ വദ ബി ഖുതുബാഗാസ് كذلك صلى الله عليه وسلم حديث قربي إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام تبامي مدلات تبامي جليا تبامي عبر حرمة تربية مدلك انتهاء الله حرمة تربية قربا فايتن هبيما ذريعون حكت ദിരിവുമുക വളർഗിന കന്തത്തക ഹറദു പുറഞ്ചേറ്റ മുതലക്കി എ മുദ മിഹോദൻ ജിഹനി ഹലാലുകത്തുക മസൈക്കൊക്കെ ഹലാലുകത്തുക മസൈക്കൊക്കെ എമുദ ഹോദൻ ജിഹനി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല റുഹിയൊടുകന്നവാകുക എ മുദ മിഹേദ കുറഞ്ചിഹനി ദിയായ മഹ്സറതു ഹുക മുദലാമെദ്ദുതക സ്വാൽ കുറവെ ഫുർതമൈ മുദ ഹോദികുതകാമെദ് മുദാ ഹോദി കുംബതകത്തോ കിഹിനത്തോ ഹലാൽ ഗതുഗാതോ ഹറാം ഗതുഗാതോ ഖും മസക്കത്തെ കുംകന്തോ കിഹിന കുന്ദിബുൻ വജ്ജത്തോ മികന്തത്തക ബെഹബദു സ്വാൽ കുറവെ അദിഫഹുഗ എ മുദാ ഹേദ കുംഗുണു ഗതകാമിദ് കും കഹര കന്തത്തഹകത്തോ എ മുദാ ഹേദ കുറി എ മുദൻ സകായ് ദിൻദോ സദകായ് കുംഗുണുന്തോ അല്ലാഹുവെ ദീൻ മതിയൊരു കുറുമട്ടക എന്താ ഹേദക്കും ഉളുന്തോ നൂനി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഹറാം ഖുറബാഹ കന്തത്തഹഗാതോ മുദാ ഹേദക്കും ഉളുനി മീസ്തഹംഗ മെദുക ഫിത്ന ഉഫദേ കാല കന്തത്തഖത്തോ മുദാ ഹേദക്കും ഉളുനി മീസ്തഹംഗ മീഹുഗ ദുയിന ദുറഗെന്ദ കാല കന്തത്തഖത്തോ മുദാ ഹേദക്കും ഉളുനി ഖിയാമിത്തുഹുഗ മികന്തത്തകാം സ്വാൽ കുറവേ എഹിം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ಗೆ ನಬಿಯ ಸല്ലല്ലാಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಗೆ ಹೆನ್ ಹದೀಸ್ ಬಸ್ವಂಗೆ ಗೊತುಗ ತಿಮಾಗೆ ಅಹಕವ್ಸ್ ಇಬ್ಬನ ಇಬ್ಬಫಾದಿ ಇಬ್ಬಫಾ ಕಮಗಾವಸ್ ತಿಮಾಗೆ ಅಹಕವ್ಸ್ ಏನಾಗೆ ಅಹಾಗೆ ಮುದಲುಂ ಹುದ್ದೈನ್ ನುವಾನ ರುಹುಮುಗ ದೀಫಿ ಎಚ್ಚೆಮ್ಮೆನುವಿ ಮೀ ತಿವನ್ನಗೆ ಬೇಬೆಗೆ ಇಚ್ಚಿಗೆ ತಿವನ್ನಗೆ ಕೊಪ್ಪುಗೆ ಇಚ್ಚಿಗೆ ಕಿಯಾ ಬೇಗತಹನ್ನುಗಂತೆವೇನೆ emíhabu ruhumun diifi eccem menuwi enang huddainwan ihawas hurmittirigum wa eccem mudalaki ehme Allah subhanahu wa ta'ala mi mudaluga hurmaikkendigen hingadana tiive miistahunga muda bura masaikugga mihum hoda muda e mudaluga hurmaikkendi e muda emihunga tum biive evves ഇൻസാഫിൻ്റെ യമീഹും ബീവ ഹിഗാദാനത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവമെങ്കിൽ ശരീഅത്തുക മുതല ഗുറും ഹുറി വറഗ്ഗിന കന്തത്തം മിഹരി മനാ ഖുറബാഫ ഇവതും വക്കൻ കുറും മനാ ഖുറബാഫാവെ അതി മീസ്തഹംഗ മുദാ വക്കൻ കുബ്ബൻ ഇവതംഗെ നിഗുളായഗന്ന മീഹുന്ന ഹർഖഹി അദം കണ്ടറുബാഫവനി യമീഹും ഐത്തന അന്തവാഫവനി ഏക വറഗ്ഗിന ഹിക്മത്തല്ലബാഫ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله
wakkan kura firihina wakkan kura anghina demihum ga ittabburi kura hati abami jazaa'an bima kasaba edemihum kura amalu ge natija jazaa'i ge gotum emihum kura amalu ge jazaa'i ge gotum nakalam minallahi wakkan huttumattaka wakkan kurung huttumattaka mayullahu alwa fiya waligge gotum wallah syariatu kantatai kule kantatai or hardana gotah ngasami honnani mujtamega wakkan ginargen dai demme mi hegge kandara hisam wakkan kurung hutte Allah taala nakalam minallah ekang huttumang Allah subhanahu wa taala hadratum alwa fiya waligge gotuwe emima mistahanga muda nuhaggun nigulagan namihum emi honna adabu kandolwa wani egetere ga bena gasbum fere mi faalga roma duwal mi hunga muda fere mi emi honna sallallahu subhanahu wa ta'ala adab takkandolwa muda mi hunga muda fere mi wakkan qurami makara hiling hadaga mi honna kantattan olwala mi mistaham meduga ba muda batil gotuga keu marha adi kandattakan hibbar dinu marha kandattakan hi teriu dinu gotum riswatu hifuma mihuriha kamin Allah subhanahu wa ta'ala Islam dinu ga mana kurang mudaduga hurmatattaka mihuriha kamin Allah subhanahu wa ta'ala misariyatu Allah subhanahu wa ta'ala mana kurang dikembalikan Allah subhanahu wa ta'ala ayat kami yang kami wala ta'ukulu amwalakum bainakum bil batil Allah hudda kurami koi kunno eheng koi kodat tiabami hongga muda tiabami hongga meduga khayan uleshe Allah hudda kurabwa bhani syariatu kahmatah hukumatin halal ranggal gotuga ebbay ke meduga muda dawrahum diuma henna was nuhaggung emuda baik gemeduga darumda kamga wanama bimuga warabbul fitna ufedigendan mistakunnang emihumga haggutang hisabun gelligen gedani demyangawani watudlu biha ilal hukami litaukulu fariqam min amwalin nas mistahunga mudanum baik karu mattaka kankama hawaite verinna iskontibe mi honnang emudanu deshe faseha kamaiti kankang hasil kollu mattaka nuhaggung kankan libigatu mattaka nuhaggung kankang hasil kollu mattaka uditi kiyuta faladagan diu mattaka timang haggunwa kantatel libigatu mattaka dari koldifa mikara kantatel nukurare mikam gesabu hede fitna fasada warabbode waran nubaya kame kei waran hadi huturu kame kei waran viyanda kame kei egotunge mudaluge hormai kendigin edani mi mustahunga meduga etegati mudak kema den kihinetto ani Allah subhanahu wa ta'ala tima qur'an alakan tatagabul nukurabba tima menge dua Allah hijab nukurabba iyam misa wattaga kirit qur'an ga bagara so duste kaddiha abbana Allah ta'ala warabbudan alu takun nami irsad dibbah mihri man Allah subhanahu wa ta'ala fa riwa gotuga mistahunga mudalum bayek ehemmi hunna khandi rumattaka nuhaggum kantattan hoda libigat mattaka mikada hadi kantattan nukurahe tiyabami mudaluga horumai ikutan nukandare tiyabami verinnang ikuta riswatu gotuga emdan udere ikuta kabes waqludu biha ilal hukami lita'khudhu fariqam min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun tiyabana enge hal miyaki mi hunan neyagi qur'an tattakenno mi hunan neyagi qur'an tattakenno mi hunan engi hura qur'an tattammi mi hunan engi tibe mi hun qur'an tattakenno hanga kiri tu qur'an ga sallallahu ta'ala min gawani mikam ga hurin mubayakan mikam ga hurin goskan mikam usaha ufedingenda fitnaga bodokan tiabaya mihunna inge hanuga tiabaya mihun mikantan nukurahe mikam duru heliwahe tiabaya mihun emima
mikangkam wasabung hagguta gelligandani mikandatta wasabung kීර්තිමය රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම එම්මෙ බොඩම් මිස්තමදු අදෙමෙ හෙට්ටුම බාරෝවා එක්කන්ත අදුරුවරිකම හමහමකම මිකංකම් මිස්තම් කිබෙන් ගෙල්ලිගෙන් දනි එහෙම්වෙ මි හමතක මි අගුත මි උසූල්ත මිස්තම් මෙදුගා හිෆෙහෙට්ටුමට්ටක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මුදලුගේ හුරුමයි Allah subhanahu wa ta'ala mistakuni bayan koddebani mudaluge horumai kendigen diyama dem mujitama hoga kankam warabboda gosugen danika mudaluge horumai kendi diyama mujitama kantata warabboda bossun dagen danika Allah subhanahu wa bayan koddebani hembima mudaluge horumai kendigen da kala kantata adi baratil gotuga muda mi kaya ebbe panik bege duga baatil duga muda kaya na hadar hadi kamuga ehi teri benu deshe ebbes mi war kamuga ehi teri kamen ebbes mi ka phone ko no deshe ekanda takun dur heliwan Allah taala alo takun nan nasiha idde wahimani ima inur vidaloni kirtu qur'anuge mi ayatuga ma Allah subhanahu wa taala diribumuge emme muhimu en asas ei muda mudalamidu mistakum warabboda farwa teri rakka teri Allah subhanahu wa ta'ala barwa faymani kuring nisa surat kuring alon denni nisa surat ayatu ga sallallahu ta'ala engawani pallawa mudalaki ei dirigum kolajje humattaga insana beenuwa emme muhimu kantake mudalaki Allah ta'ala engawani kiha muhimu kama kabiya ma Allah subhanahu wa ta'ala mimerum ja'alallahu lakum qiyaman ja'alallahu lakum tiyabami taka emuda Allah lakum qiyaman tiyabami ke diribun kolajjahade chikotuga dirihun nagahattade maya bada kam Allah labwa fayani dirunu ke leenar kam ga labwa fayani embima yangoni awulmenge terega itibe nuvisne kuding atabbes ekutinge belene wering emuda ekota du konnulam e muda ekutinna gellige hinga da ekota bes kantan nukura adi alunmenge e mudaluge horumai nahama gotuga alun amilla khandanu Allah taala engawani riswatu gotuga mi hunnadi nuhaggum kankan hoda ganna masanya kura ekam gori hadi hudur kan Allah taala bayan kodwa fani den miayatuga miata jehigen annatu Allah taala mengawani yas'alunaka 'anil ahilla kade fa mistamu suwal Quran te 'anil ahilla huluwi handa behe goto huluwi handu ei mahoge furatama rega handu ei warak kuda kon pandu kon rega handu innani Mistahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ariham nas kare faruga miswar ganumi handak kihin to miwani porta fere wa kuda konne minai dengihem bodwang bas masmeda ahmad dar furiham hadik gotuga feni faneka fahfanre dar rer yakabura handu kudawang ibade kibeto iru inna gotang abadwas ibraka handu fennani iru mistakunna me fenna gotan ibbarakan abadus iru fenna gotan handu no fennani handu mi hen kodabe bodu mi oni kibedan to ekama be gotum mistakun kade gufan warihuga suwal dan nawanate emi wallawa yassalunaka 'anil ahillah kuwi handa be gotum kade gufan warihuga mistakun suwal qur'anate suwal dan nawanate kade gufan wa Puratamare handui amaru jing hem wara fandu kong innani denge itu romong gedani den fura furi hawa nekka samaye fennani re kabura muni yonda tan fennani mistang gelo taka ai maswalaki mistahun keden gadu bai dan nawaswalaki kibeto egotan ikan labba Allah taala irut lebba fa agotan handus abadus ibaraka fennan ni nani kibeden dan Nabi sallallahu alaihi wasallam miswal jawab Allah hadratum
Allah subhanahu wa ta'ala bayan kodde wonde madu kodde be kiritu Qur'an ko hunnan waragina suwal tak Allah ta'ala jawab debba fa ego tum ni suwal bismillah ni jawab Allah hadrat bul kale gfan vidal washe hiya mawaqitu linnasi wal hajj e handu ego tan Allah labwa fawani mistakunna emi hange alukantattaka gulifawa wagutu tabbayan koddum begenne mistahang alukantattaka gulifa waragina alukantattam hiri waguta gulifa misalaka rodamas fere wagutu rodamas nime wagutu alunnam mi kankam mingeni handum mingeni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi handu fenumun tiyabaami roda hibam farare adi handu fenumu roda hibum du kollar ebahi ramdom ma handu fenunima roda hibam farare sawwal ma handu fenunima adan roda hibum huttada muslimuni eba Allah taala mengawani kadeg fan widar washe Allah subhanahu wa taala e handu labba fawani mistakunna emi hunge alukantatta kurangwa wagututa mistakunna bayan kodde bombege roda adi ege turun idu faha kurma mi kankam mihri handa goi fawa kankam mi mas feruma mas nimuma iru efenna gotang ehembe abadu ebbarakan enu fennani mi duniye kankam Allah taala warafuri ham nizam ekmatin Allah taala mi hingom gendawani adi ege turun hajjuge alaka sul hajja masalun mege kalendar tabay farabadele kolonje sul hajj masulunima ai arafat dos riyagaum tege du hakan hedu mottaga eba kalendar taka badele kolonje ema qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj ade fa darwa rei mistakunna emi hunge alokam wagututa bayan kodde momegen nei rodaya aida hajja mikangam mistakunna bayan kodde mottake handu egotan Allah taala labba fawani walaysa albirru bi an tawtul buyuta min dhuhuriha walaysa albirru bi an tawtul buyuta min dhuhuriha आदमी जाहिली ज़मानो का नसोरा इन कोंगुलनु कमेक्कम गावे एबी हम बाइक का हर हालित होगा दें गेगे दोरकुं गे का नोन्नाने गेगे दोरकुं गे का नोन्नाने गिया गुवन हो रस्मी दोरकुं नोन्नाने गेगे अने फलिन दिन दोर रस्मी दोर इन फलिनों अने फलिन एबी हम कम इस्तेमाल कुं दोरक खंडाने नोई हारुगंडे मिच्चे बाटे गेतिरा फुम्मा जाने दोरुं वन्ना का नहता वेर फरात का हारुगंडे मिच्चे बाटे फुम्मा जाने वन्ना हुस्तना का नोनी कोम्बस्तिमाल कुं दोरे कंडाने बाइक काल हालित दिमाई मा हेयोकंत लिबिगत मट्टका सवाब हासिल को मट्टका कुरा कमेगो तो एकं कुरानी एमे मायल्लाह सुब्हानहु व तआला यंगवनी वलैसल बिर्र bi antautul buyuta min dhuhuriha heokan tettabani gegeyan egege waludorahin wanumakun nune gegeyan egege waludorahin wanumakun nune heokan tettan hasilu gandaniya ki jahili zaman ga nasorai baik kahara kantat timama heokan kan hasilu kurmattaka emihun ge visnumga hori kamemmi timanna menden torakun wonnanwe warge spin nay ngecce hidan kamet dimawe dane hemima gege komme sehen dimala kun doremmi kadani noni harugande ngecce bahde ge tira fumma milani e Allah subhanahu wa ta'ala ekantami bayan kodde bi wahde hemima Allah subhanahu wa ta'ala hadratuga mistakum qura alokan tatta e alokan tattakan ikhlas tarikama eki alokan tat Allah ngada kurma tedur niyaten otuma
Nabiya sallallahu alaihi wasallam sunnata ikut alukan tetap mikang kamu alukan ke sawab Allah subhanahu wa ta'ala ke hadratum hasil gendani tanakam mihak wanner waqti dimalakum waqti dorakum wanima wa waqtin nung yaki ehmi Allah ta'ala ki Qur'an ga ekamang isyarat rabbah mani walakinnal birra ehnek kamaku heukan tatallimu wani kong kami gamani tangga Allah birwati tangwa wilumu gaya heukan tatang hasilwani heukan kang hasilwani man Allah miha birwati tangwa wilumu walakinnal birra mani tangga heukan maki tangwa wilumu nangonna kami Allah subhanahu wa ta'ala bikan tattakarrakka terima sunnah alukan tetap teribe haram kami dinuga nahi fawa kami kurvidana ti huliha wa tegas Allah birwati Allah rasulullah hantumakum matiga miha gawutan hedako dunia hoila farangalu mihunna yaki wabutu hedako gina yang akhirin hantumako gina maro hantumako mi dunia ga timaga dala fennum da kantata Ibrahim hasilko mikotan alawiri ke gotuga takwa wiri gotuga dunia kulni mae heukantan Allah bahadrotan dipeni rangkal mi hek gotuga tima ini mikadeni dunia ei komme waktu dimara kun giabani ma haswa kami nune heukantan Allah taala mi kawani walaysal birra bi an tawtul buyuta min zuhuriha heukantan hasdoni tebani gege wadurafi wal makun nune walakinnal birra manittaqa ehnek kamaku heukan tettam mi dibeni Allah taqwa beri mai birwati mai duniga heurangalu mi hekotuga miha uluni mai miha ga daraja ufidikan dani adi hekotuga ena uluni mai marwiyas mi duniga ena ga nandiri hunnani awinna nge bay mi hum mi dunia waktu dia kamga yes emi honge nang fando ge nenute emi hom maru dia kamga semi honge hadan tan ave hore ave hore mi honge hadan tan ei rangalang ulfaida mi hom anekun nang hinghama je pada ufa khidmai ta koddi fada mi honge insaniyat ad-din khidmai ko fada mi honge ehme Ibrahim alayhis salam sallallahu hadratu qadwa den waj'al li lisana sidqin fil akhirin adi fahung annanti mi honga meduga nang hol mi hikam gam yala nabban de adi adane kene gfana ko aham takkan Ibrahim gfana Ismail gfana Ishaq gfana Yaqub gfana Yusuf gfana ibebe kene ko hakata mi takkan kir to qawanu ya itam mi tiyawani wajli lisana sidqin fil akhirin adi fahung annami honga meduga was zikr qur'an fada hewmi hikam gam yala nabban de ehma heu kami ham mi bin Allah rohu dengan nawatu dunia goni ma Allah mi andoni den Allah taala mi mana korobani kong kami mi mana korobani Allah mi kan wa utul buyuta min abwabiha tiyaban getakabwanna he e getakabwannang hunna rasmi dorung wanna he getaka sarang goafa ehmi ma amuko mi honga intizar ga mi hun tibeni gege wanna hunna rasmi do hunna faratuga ema gege siru waga wade ulumati mana kami ngebi hunna nege kota gege tere fummaruma ya wanna hunna rasmi dorun wanma mi hun timag macca kankam go tuhumat Qur'an kantangi Allah taala mifada tuhumat takum mistakum salami qaddamat Allah taala mi angoni wa utul buyuta min abwabiha adi getakat tiyabami huwan nashe min abwabiha ege rasmi dortakun ege wanna rasmi dortakun tiyabami getakab wan nashe wattaqullaha tiyabami Allah birwati wahe taqwa washe la'allakum tuflihun tiyabami nakamyab dibeto dinnawa nasib libigam wa bayah kamuga kamya libigam wa bayah kamuga ya bani beto embima
دوت مسلم وخنا خنّيوه الله سبحانه وتعالى أرمن ديوله أرمن قوتي كدركيس حرمتري تنتم الله لبافاني ميستكون ديوله كتحكي ورحمتري تنتم كيرت بران ورجنا إتهوجا إجتهوجا واحكا إجتهوجا حرمة واحكا بيان قد الله سبحانه وتعالى إجتهوجا نماذ قائم قرآن كيوا ولما ذكركم ولما الله سبحانه وتعالى وربنا إرشاد الدبوا فوي ما الله سبحانه وتعالى أرمن جيت اللبوا فوني يي أنهين كملونجي مسكت كمغا أنهين أنك جنا سوابا دلهم بني جيتا هوغا نماذ قريبا جيجا نماذ قريبا అది ఫిరిహినువస్ సున్ని నమాత కుర్మొళి తిరగంబొళి గేగా రసూలుల్లాహి సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం అవరబ్బడం ఇర్షాద్ దివాఫల కమింగయి అవమిన్ దిరివులే గిత గబుస్తాన తహకన్ హదాషే ఇగిత హుగావస్ నమాద ko kanta kurma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam irshad దివాఫల ఖాస్ ko సున్ని నమాత దమ్ నమాద ముహారమాత Adi Nabi sallallahu alaihi wasallam rawati sunnat tabis korgoni ikade fanu ke kolga korgoni ye fahoga den biski kolga koda katima bidalu fan gamajde pani fardu namat tafirihum yada kolje miskituga angenu ges miskitan annang olena manana korang unnani emi honan naseh dehe emi honna bunade visna deshe miskita burgikan ranggali anghenunna gega namad kurimakan gina darmaya sawab ma Allah subhanahu wa ta'ala hadratu ini bikendani embima waram muhimu kantattake Allah subhanahu wa ta'ala mi bayan kodwi afuhoga mi angawani Allah ta'ala ga ruhi ulitum hodu mattaka yabani Allah biruwati ware huriya bagteggaris Huriha waktu gas tiba iman Allah habbiru tiwashe Allah subhanahu wa ta'ala mana kurabwa fawakame kuravidanati Allah kuruman anggawa fawakame nukod dukod davidanati tiba iman huriha waktu gas ila subhanahu wa ta'ala hadrata biru tiwashe ila usti tiba iman huna kandalwa debo hinta inta fahanalan dahe inta hoga tiba iman sabitu tibeshe wattaqullaha la'allakum tuflihun tiba iman huna kamyab dibeto diribun ke kamyab ya ki Allah hadratu manaiche kamyab ni Allah hadratu bima kumme kamigas kimaya kamyab fada nasr debba faradin Allah ta'ala ma Allah ki Quran ga wahi probani wa man nasru illa min indillah Allah hadratum min kamyab wa nasrun wa ema kamyab di mattaka Quran koi kamakan Allah murshad debani wattaqullaha Allah habdir wa tiware Allah fardu kurbikan tattaka rakka teriware sunne galokan tattaka rakka teriware dinu garangla sabitu wahe Irumne tiyabami hunna la'allakum tuflihun kamyab dibigandan tiyabami qura kan tattahoga barakai labwani tiyabami qura kan tattahoga barakai labwani tiyabami ka amal tan Allah qabul qurabani tiyabami ka duniya ke musibah itu tiyabami lui koddebani tiyabami ka nimunta rangal koddebani tiyabami dekola rewe mundan rokkat rewe muntam tiyabami salama koddebani magaki tiyabami Allah habbiru tiba taqwa Allah ta'ala kir Quran ga wahi qurban ga wani wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja Allah taqwa li jami'a Allah habbiru tiba jami'a dunia gawairu huriha wa tegar sallallahu alaihi wasallam wa hadumakum Allah inge bi kutuga rangalat dunia gawa masai kuramiha Allah min wani yaj'al lahu makhraja ina taka makhraja ibahi datibe undagu wajje komme kama salam ibane nukunna demikanna magang ina taka timang Allah subhanahu wa ta'ala dabwa khime kitam me bayak
itam menurakatir reun taknena migraun dia kam gamis ena himai kudduban rakatir kudduban farataki arhul mustahinun Allah subhanahu wa ta'ala embima kamiyab ga magum yuti fenna kamiyab ga magum yuti fenna ngai Allah habbirwati Allah hinge gota hewa magugati ma dunia garang-garang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah subhanahu wa ta'ala ballawa hangrama tahuga nasu debi kamiyab debi Allah wahi korobani wa ma ramaita iz ramaita wa ma ramaita iz ramaita Adegfan bediko kafarna dimala ukkawale bihindu amaza fonubi kadegfan Allah subhanahu wa ta'ala duni ille bihindu duni amaza fonubi kadegfan nune Allah subhanahu wa ta'ala wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah rama wa ma ramaita iz ramaita ille bihindu ukkawale bihindu kadegfan nune kan korbi sidala hunu walakinna Allah rama hinnas amaz fayyanan wasil qaddabi Allah subhanahu wa ta'ala mahuriha wa tegas mikang arun ng handaan ga hituga bahatta demyang gawani waqatilu fi sabilillah waqatilu tiyabami hangurama qurahe fi sabilillah Allah gamaga tiyabami jihad qurahe tiyabami hangurama qurahe tiyakkuranto Allah maga hangurama quranjeni jihad quranjeni li'ilai dinillah Allah gadi matiyari kurmattaka dinan nasudin mattaka dina medumi hundakka fitna veri wahagatakum midi bariya begam wakam bayan kodde mattaka Allah ga kalima fula fandu min nananeka midinu ga holokon nibba medeveneka mi kan qiyamata jehenden duniye konnana dinaki mi kan haggaki hagguge matiga kan awuna sabit mi kan bayan koddewang Allah ga adawa itrinna tiyabami hanguram qur'ashe waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum tiyabami hunna hanguram qur'ami hunna tiyabami Allah ga maguga hanguram qur'ashe bayaku tiyabami ga macca hanguram yulan ko fikam ga wana findin washe Findan wahai Allah abdin matiyari ko mattaka mi kam mi dunia konnan dina ki bayan kodde mattaka mi din Allah subhanahu wa ta'ala qiyamata jehenden mi kam mistakum ulama Allah baawli sariyat ki bayan kodde mattaka tiyabami hum Allah ke kalima holo matiyari ko mattaka ibbaray ki jihad qur'an waqatilu fi sabilillah Allahumma waqati ba'u hanguram Qur'an alladhina yuqatilunakum tiyabayunna hanguram Qur'amihunna hanguram Qur'an wala ta'tadu adi adawa jawashe wala ta'tadu haddu fa'ala aywahi hanguram Qur'amihunna hanguram Qur'an hanguram hunna hanguram ko emi hunga tantang hada ko emi hunga anghen tamara ko da kudin tamara mi kahada gos kan tatan no qur'ashe tiyabami hunga iswe bay ko hanguram farafiya tiyabami hanguram fara islam dinu kan no iswe hanguram ferubus eikiwe mi sul haweri aman di medinaki medinu ka assalam wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa in janahu lis-salmi emi hum aman di fi kama banya aman dimang emi hum fiya ngal tirikolla fiya fajnah laha kama kale fas fiya ngal tirikolla basa ma isra hangra feru besnai Allah subhanahu wa ta'ala ki Qur'an ga hangra ma kurum ga izna delbi ayatul wahi kurum ki keto uzina lilladina yuqataluna hangrama kurumunda mihunnan hangrama kurumuga izna debbafi hangrama kurumunda ni muslimunna musyrikun islam din gadawate etaddu hen mihunna hangrama kurata ennawes
muslimun hatiyarun fula Allah kamu amrun qurabati tera haru Makkah ubi nabiyya sallallahu alaihi wasallam fahum Makkah diribu bane de gare fana amillahu wasandu kollo Madina badagati evarum suttai nabiyya adiwas muslimun nang hama kurawun horiha ndagole kurawun gabi masai kuram di ehme Allah subhanahu wa ta'ala ihsabun dem yengawi Allah rasulah muslimun usina Allah isna tebwafiya mi arhudda tebwafiya lilladina yuqatiluna hangrama kurawunda mihunna muslimunna hangrama kuram isna Allah tebwafiya bi annahum zulimu hama karun mihunna bani aniyadi bifayani muslimun kafarat wa anna Allah ala nasrihim laqadir hama karun nabi man nasud de bumang Allah kuladum monte wadikannawe kitamme mihun kolo matas muslimun gadi ko kitamme matas emi hona nasud de bumang Allah subhanahu wa ta'ala kuladum monte wadikannawe kibe muslimun tibi Allah wa dinu ga sabit Allah hakiyaman teri kang ada ko ومها وردون تكون دور حدي بين الله ورسوله كيامن الله رسوله صلى الله عليه وسلم توعتا كيامن تريك عدا كون إبيكان تيبي الله بروحي ودتم هود متكا مدنيجا إبيكانهم كم في أول بسر الله بروحي ودتم هود متكا إن الله ميانغوني كتام ميهم كل ما تكام غاوي الله كل دم تبدي كناوي إبيهون الناس تبوما إبيما waqatil Allah Ta'ala yang gawani waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum tiyabamin hangram quramihunna Allah mawqa tiyabamin sangram qurar wala ta'tadu adi adawatil nuwahe kamuga haddu fana dahi bahi kama gulumin nimmihum mara emihunna insaniyata khilaf aniyat addikan tatan qurash innallaha la yuhibbul mu'tadin hama kahrum kangkam ga haddu fahara dami hunde kada betirwa hunde ke mai Allah subhanahu wa ta'ala lobi ulinu kannawe Allah ta'ala lobi ulinu kannawe ade kir tu Qur'an ga asawa dunia di ukhrawi aguri filal to tering mirege ayat tahoga mirege filial na miwegen diai batil batuga mis tahoga muda mis tahoga meduga kaya borong Allah min haram korabba riswat di iskun tibe mi hunna verinna e muda di muhabbun kantattan hoda gatumattaka mikala biyan da hadi hutur amalta mujitama tahoga nukurman Allah ta'ala kirtu qawar gandawa fami wani hamayaiku Allah subhanahu wa ta'ala hulubi handuge muhimu kama beutung Allah ta'ala handu reganduge alamate gotuga dabba handu e handua behe gotung Allah nabiyya sallallahu alaihi wasallam ga mistam suwad nani iru inna gotaki beto abudu ibrakan handu ni innani Allah ta'ala gawni ei mistahunga alokan tatta wagutu mistahun denagat mottake masfere wagutu ramdo mahro dahuma idu kurma hajju kurma mikan kamaki handa kulifa hunna kantattan hembegin Allah ta'ala ikutuga handa dabba fawani yakamu fayada ministahuna bayan kuddebi demian kawani sawaba dharma dibumani gege wakiti malakum wakiti dorakum wanun nungkang Allah tangwaru gege bener gege rasmi dorong rastuhuma tatakun sadama yumattaka gege rasmi dorong sadang gwa izna dibigin wanuma Allah ta'ala irusad dabba fawani dengi fahaga anggurama paya farai kam gawana Allah hadima furmati weri kumattaka miding izzettir kumattaka fitna fasade aniya weri kan nattari mattaka diri ulumda mujitamo tahaki aman rakkatri tanne gegutuga hedumattaka ifadami hunna anggurama kurma Allah hengawani Allah ta'ala kuladumante wadigannawe kitamme misko madu kamu gawe sallallahu moga jihad ko Allah habbir wa tiwa taqwa wa lihi dafa'unna nasru teguma Allah subhanahu wa ta'ala kirtu Qur'an ga mimuriti main ayat tahoga mi asawa imha fila wa tahu aghori ibrait libigan nabaya kamu ga alamin min labbash subhanakallahumma wa bihamdika
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك